Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nešto novo, a to je mogu zvati na smiješ izazov. Ovo lik je napravio nekakvu facku da je tužan jako. Svaka čast ovom liku. Ide baciti svoje dijete, uspije ga baciti i onda još sebe baci. Ok, ovdje imamo neki... Ja ne znam šta si ovaj lik umišljao, da li je Spider-Man ili šta, ali lik je pao s krova. Strgo je krov. Pokušaj da se ne smiješ. Zašto roditelji muče djecu? Ajme meni. Šta je ovo? Šta je to ovo trebalo biti? Let your dreams be dreams. Nothing is possible. Anyone else do it. You're gonna wake up and quit. Don't let your dreams come true. It's impossible. You should be Dobro. just stop there. Just stop. Just give up. No. What are you? Go. Just go. Daj šuti. Evo sam ti rekao. O, znam, ovo sad će sve past. 100%. Ok, tu imamo neke dve mačke. Neku malu i veliku, a velika. Još se malu mačka. Šta? Ok, ona sad uči kako trebamo jesti hranu. Zapravo trebalo izgledat kada istresamo, vidjeli. Ono je toster koji mrzi kruh. Onaj sad će mu se faca početi svakak nekak. Oh, hey there, little girl. Wanna go for a swim? Ne, ovo je, bacit će, ako on baci mačku, lik je bolestan. Ovi se svađaju. I još je Mario je onak bome dobro. Šta je ovo? Ok, to je štap, hoćete. Ajme ovdje, ovo je dosadno. Ovo sam vidio 100 puta. Ajmo sad svijan šta je ovo? What? Jesu ovi normalni? Ne. Ok, ovdje imamo neke vijesti. Kaj? A dobro, samo da snimim video. Bravo. Stavio dva bazena, nije pogodio nije. Majster. Dobro. I mačka sjedi, ovaj u nadu s nogom i makne se stolici, sad da ono svirat. Ja snimam video. Mama je gotova i krenula je tatu će pogledat za 15 minuta, rekla da ja mogu ići kući. Dobro. Ovo je bila osveta mačke. Dobro. Sad mi se vidim šta se ovdje desilo. Ovaj lik se vozi i znao sam past će. To uvijek padneš. I sad još je sretan.
Dobro. Come on down to Cleveland town, everyone. Under construction since 1868. See our Ne. river that catches on fire. It's so polluted that all our fish have AIDS. We see the sun almost 3 times a year. This guy has at least 2 DUIs. Flats look like a Scooby-Doo ghost town. Don't slow down in East Cleveland or you'll die. Our economy's based on LeBron James. Buy a house for the price of a VCR. Our main export is crippling depression. We're so retarded that we think this is art. It could be worse though, at least we're not Detroit. Kakve ovaj oči ima pas. Nemoj Fortnite puštat.